I pozdrav internetu, Loki ovdje. Dakle, 2020. godina nastavila da bude jako loša godina kao i do sada. Stoga odlučio sam da odvučem pažnju sebi animeom kako bih makar te loše misli koje mi se konstantno gomilaju. I tako razmišljajući o tematici koju su mi predlagali ko bi pobedio u borbi između Naruta i Chiga, vidio sam da je Skruatak napravio snimak o upravo borbi između njih dvojice. Sad, ono što je tu proispitivo je, pa znamo iz njihovog snimka od ranije kada su pravili borbu između Goka i Supermana kakva je to bila konkretno katastrofa. Naravno, prvih 20 minuta snimka su bili u stilu ono samo istorija ova dva lika i tako to. Konkretno neću nešto mnogo tu da pokrivam jer u principu nije toliko teško pročitati tekst na Wikipediji i pokušati da nešto zaključak. E sad, bilo je interesantno to što su rekli da bi Naruto zapravo mogao da vidi Chiga, pošto je on već u stanju da se bori sa limbo klonovima i također oni su u stanju da vide duhove, mada to je nekako malo proispitivo jer način na koji se duše ponašaju između različitih anime univerzuma to ipak varira od fikcije do fikcije. E sad, bilo mi je drago što su zapravo koristili zvanične vodiče u ovoj Dead Battle i zapravo su pokazali konkretno koliko oni mogu brzo da se kreću. E sad, imao sam jedan problem sa njihovim izjavama. Naime, rekli su da Naruto Uzumaki može da se kreće brzinom groma zato što je bio u stanju da se bori sa Raikageom. Ali postoji problem sa tim. Nigde nikada nije pokazano da Raikage može da se kreće brzinom groma. Mi to možemo duše da prepostavimo, s obzirom da znamo da likovi, na primjer, poput Kakashija, a znamo da je Raikage na tom nivou definitivno i preko njega, mogao je, kao što je pokazano i u animeu, i u zvaničnim vodičima, i u mangi, da presječe grom prije nego što on dodirne zemlju svojim čidorijem. Tako da sasvim je logično prepostaviti da Raikage može da se kreće na tom nivou. S druge strane tu recimo i Sasuke koji može da proizvede Kirin, koji im je napao Itačija koji je bio poluslep i teško bolestan, a opet bio je u stanju da reaguje na to. Tako da oni su na tom nivou brzine. Međutim, objasni koliko je konkretno brzina munje. Vidite, to nije tako jednostavno kao što neki ljudi misle, a može da izbjegne bljesak groma, znači to je to. To je jako kompleksna nauka koju ću pokušati u kratkim crtama da vam objasnim. Vidite ovako, pre nego što se sam udar groma desi, onaj bljesak koji vi možete da vidite, direktno iz oblaka šalju se na elektrisane čestice koje idu prema samoj zemlji. Dakle, te elektrisane čestice udare direktno dolje u zemlju od oblaka i one kreiraju praktički rečeno putanju od koje će na kraju da nastane bljesak koji vi možete onda da registrujete svojim okom. Inače, samo kretanje čestica se obično može vidjeti samo na super kamerama koje mogu da toliko uspore sam proces koji se odvija tokom kreacije udara groma, da bi zapravo bilo vidljivo za ljude. Samim činjenicom da se to dešava tako velikom brzinom, ovako generalno gledano za golo oko, to je nevidljiv proces. Međutim, zašto je ovo bitno? Vidite, nije da Kakashi konkretno da bi bio brži od groma, treba da presječe taj bljesak koji je vidljiv golim okom. Znači on mora u tom samom procesu, pošto postoji bukvalno nekoliko koraka koji moraju da se odviju prije nego što grom bude konkretno vidljiv, da bude u stanju da predvidi gde se konkretno dešava izbacivanje na elektrisanih čestica i da napadne to direktno prije nego što samim tim dođe do povoljnog utiska da se na kraju kreira bljesak. Što znači da Kakashi mora bukvalno napadne grom svojim čidorijem pre nego što zapravo same elektrisane čestice pogode zemlju da bi zapravo bio brži od groma. Međutim, problem je što ovi Skruataka jednostavno nisu mogli ovo da shvate i zato im je cijela argumentacija jako loša. Šta, mislili ste da samo u animeu Dr. Stone možete da znate nešto o nauci, a ne, na ovome kanalu ćete saznati o naučnim stvarima tamo gdje se najmanje nadate. Naravno, iz zvaničnog vodiča znamo da se Naruto kreće brzinom svetlosti, zato što je izbjegao Madarin zrak i konkretno mogao je da drži korak sa samom Sasukeovom teleportacijom i iskreno mnogo toga u animeu i mangi konkretno pokazuje, mada u mangi smo to vidjeli u jednom panelu, u animeu imamo konkretno sve to kadar po kadar, ali da, Naruto je u kratkoj distanci uspeo da izbjegne zrak svetlosti. Sa druge strane, u animeu Bleach pa koristili su zvanični vodič za Ichiga, iskreno dobro su se setili. Naravno, ovu njihovu brzinu je podržava mnogo toga u animeu, kao kada je Odinjero apsorgovao oko 30.000 Hollowsa, od kojih su mnogi na brzini zvuka,
a opet u poređenju s njima je Espada su generalno ih prevazilazi i to za nekoliko stotina puta, a opet drugi kada jednom oslobode svoju moć su opet moćniji od ovih prethodnih i mislim kada sve to uzme u obzir da jasno je da su oni na brzini munje, a verovatno i brže što ću uskoro pokazati. Ali da, drago mi što su konačno shvatili razliku između brzine borbe i brzine same sirova, mislim, ko je bolji borac, Bruce Lee ili Usain Bolt, odmah bude jasno. Jasno je da ovi likovi više rade ovo samo iz zabave nego što zapravo nešto znaju. Međutim, primetili sam problem koji imaju, to je da obliču ako se Ichigo bori protiv nekoga što je jači od njega, on teško da će imati šanse da pobedi, dok je u Narutu upravo suprotno. Naime, često se desi da lik koji je milion puta slabiji zapravo pobedi nekoga mnogo jačeg. Isto tako još jedna uvrnuta tvrdnja koju iznose kako je ovaj Narutov mali nefokusirani mlaz čakre zapravo njegov maksimalni potencijal. Iako znamo da postoji u Narutu i više puta to rečeno u animeu velika razlika između fokusirane i nefokusirane čakre. Primjerice znamo da njihovi džutsui kada konkretno fokusiraju čakru mogu da naprave mnogo veću štetu i da pritom koriste manju količinu čakre nego kada bi ovako bila raspršena. Tako na primjer znamo da kada se Naruto bori ovako protiv devetore policana može da ga mlati bez ikakvih problema, a opet može da je sredi kada jednom fokusira čakru u svoj džinovski Rasen Shuriken. Ovo je isto prikazano i sa samim džinčurikima koji lakše fokusiraju čakre svojih repatih zvona. Mislim, čak i par stotina ninja svojim čakra topom može da raznese mesec, a s druge strane znamo pouzdano da Naruto konkretno je u Ninja ratu pokazao da ima toliku količinu čakre da je čitavoj Shinobi alijansi mogao da razdeli čakru u toj količini da bude svaki ninja po 3 puta sa većom količinom čakre nego što ima Kakashi. A onda dolazi najuvrnutiji dio snimka. Po njihovoj tvrdnji Kaguya i nikad nisam znao da mu izgovorim ime, ali verovatno znate o kom pričam, nisu na planetarnom nivou zato što zemljina populacija. Što se toga tiče, koristili su ideju da Kaguya mora da apsorbuje energiju svih stanovnika planete Zemlje, pa samim tim to je otprilike njena čakra, bla bla bla, iskreno sve su to bile gluposti. Mislim, kao što sam malo pre rekao, Naruto je bukvalno sa polovinom čakre koju ima devetorope lice mogao cijeloj Shinobi alijansi da da 3 puta veću količinu čakre nego što oni imaju normalno, a da ne pominjem da sama populacija planete Zemlje nema ni približnu količinu čakre koliko ima Shinobi alijansa, mislim to su top tier ninja iz cijeloga svijeta bukvalno. I da ne pominjem da Naruto kasnije dobio još jaču formu nakon toga gdje je imao još više energije za borbu i samim tim posle imao nakon borbe s Kaguyom ekstremno dugu borbu sa Sasukeom gdje su oslobodili energiju toliko masivnu da je na njihovoj senzorskoj tabli to bukvalno izgledalo kao da nastaje nova planeta. Također tu je bila i borba u The Last Naruto movie gdje je jasno da to neće da oslobodi energiju koja bi mogla da uništi zemlju, što je Naruto sam rekao da on to može. Reći za lika kome je sva čakra planete Zemlje zapravo njena maksimalna moć i da je Naruto koji je mogao u stanju da se bori sa njom nije čak ni na planetarnom nivou, da, zašto da ne. Onda su prešli na tvrdnju da gospodin sa slike uglavnom nije na planetarnom nivou iz iskreno besmislenih razloga, ali jasno je u mangi prikazano da on definitivno jeste ne samo na planetarnom nivou nego i iznad planetarnog nivoa. Kao na primjer kada je imao borbu, jasno je da čak i Soul Society konkretno je bio pod uticajem svega što se dešavalo. Mislim, tu nema čak ni da se šta raspravlja, to je bukvalno bila radnja onoga što se tada dešavalo konkretno u mangi. I samim tim ne samo da je bio pod uticajem svet duša konkretno, nego i stvaran svet. To je bila bukvalno sila koja je pretila da smrvi Ichiga, što je jasno ukazano da je imao efekat na dva različita sveta. Šta više, na manga panelu se jasno vidi kako energija silovito izbija iz druge planete upravo zbog Juhvalovog uticaja. Mislim, bukvalno ne znamo ni gdje se konkretno nalazi ova planeta, ali jasno vidimo da sa druge planete bukvalno silovito izlazi energija iz nje na direktno naš svet. U principu ne samo to, nego bukvalno sva voda u
cjelokupno mjesto duša će nestati, a znamo konkretno iz zvaničnog vodiča da mjesto duša je konkretno paralelni svet u poređenju sa našim. Samim tim on ne samo da je u stanju da utječe i na naš svet, nego i na druge svetove i na paralelne dimenzije. Stoga iznad planetarnog nivoa mnogo više nego što je zapravo sam Screw-Attack htio da mu prepiše kredita. Međutim, iz borbe koju su konkretno i Naruto i drugi likovi imali sa Kaguyom, znamo da su imali iznad planetarnog nivoa i sa druge strane znamo da je Ichigo iznad planetarnog nivoa. Sad pitanje, ko bi pobedio između njih dvojice? Pa iskreno, nakon što sam vidio jednu činjenicu koju za sebe je pokazao Renji kada je bio u stanju da, kada su ga napali laserskim napadom i on je bio u stanju da se odbrani od toga, jasno je da onu činjenicu koju je Naruto izveo i s kojom se dokazuje da je on brži od brzine svjetlosti, izveo lik koji je zapravo mnogo slabiji i sporiji od samog Ichiga u Bleach animeu. Stoga to mu daje veliku prednost. Naravno i činjenica da je Ichigo konkretno mogao da se bori sa raznim likovima koji imaju bukvalno 1000 godina iskustva, mnogo pomaže. Tako da za sad Ichigo ima prednost, ali nedavno u Boruto mangi Naruto je pokazao da ima novu formu koja će vjerovatno da nadmaši sve što smo vidjeli do sada da su Naruto injenično gledajući. Međutim, s obzirom da sad Naruto ima novu transformaciju i da opet će pokazati možda nove stvari koje će ga činiti jačim nego ranije, Ichigo za sada isto ima blažu prednost. Jako su blizu jedan drugome i neki od njih može pobediti ili izgubiti u zavisnosti od situacije, ali sačekat ćemo da prođe sve ono što se dešava sa trenutnom Borutu da bismo do kraja rekli ko pouzdano pobjeđuje. U principu to je sve što sam imao da kažem za ovu borbu. Screw-Attack je napravio užasan posao i morao sam to da ispravim. Nadam se da vam se dopao ovaj video, nadam se da ste naučili nešto. Ako pređe preko 100 prikaza napravit ću još neku video na tematiku. To je to, Loki se odjavljuje.